a o tātou vevela i le nei vai aso ona o tūlanga leu stai ma le noti tele o le sa mo psima kalo fai ia i le sa mo psima ua tau fetolo tolo fai solo i tau sa ilise pero kama kiki foi lele e fa sa aku aeru su e mei kanga kai mei kau ai fale le fai me na ka vai le mele pe fa sa tu foi le fe au por fa ya onga por ya o nge ko kuno o nge ko o me ke mama kara ki viva ai alu ai au solo mai tanga tau ai le fale foi la au kau tu solo fa tu sana le tau le mele sa le ya yo ka pisa foi me wo ko ma fo ki ko le for ke mi lenga pisa ya le fa pe foi le wo suer kan kale akole el palbia lenga o ka su e ko foi ka ke buso e li awar ka mo e ya la wo uma punga ngela mele wo sa oila oi o ko ko ma for ke mi ka ko foi to be si ka ka no sa bo fa wo o pisi sa bo ka la fa wo pala le baole ya o palmia ai wo kipi ese me fa pena sa oila oi no winga ngo foi le po se ka mo mai au te ala ko ya ka foi le la wa bese tolo e fa ta la fonga le a foi lo te fatoi what was so urgent o le a se mafua anga wa pulu nau le upule wa makua pulu nau wa ya wa le ya fa wa fa fianga malanga mai tuila e pai mai fa fianga malanga mai fia me ma kulo le atawa na yai se me fa pe na o ile private residence ma tau mo fai se ipu e se aka ma ka mo fai sofa e kasi ar ma vuanga le anga fo ile yang inga se kala wa kipi vai o ya tulo ale nga ko karifa aka yar par mia inga ofisiri kipi ale to te papa ke mi vale ka ola observa la vale ko ya mai le ngoi mai fa mai le na ton wa la kola le pusi na issue mana tua o le issue na ona ola ia la to spy fa tu putala la tua la la te ave fa mai ia la lu ave tu lo le fiong la si fia la uli already knew this la wo fakur kala fa mai wa pala le vai tu lo wa suka wa ko mawalunga ma le vai ma wa uma tu langa sawi sikuskusinga wa ngungu wa uma lava no tatu tele to ero le to la au lenga ole wa fa mati de tila la to wa mio le sa ona fai mai foi la wa matu ai pulu nau wa ya e o ma de nei camera so sofa i tuli ai mar kinkiki le o ke rola kiki le nga le fa singol fale le nga mar si o ki va vai tato ia o nau te inga o mane na mana na o se io ia la to mua pu e mai seaka ma fa pe mai o fo i mai pare mia o successful le tautonga with one leg ai or ko inga headlines nga manga o ia lela na watu ai lo tau ai mare mangingi ya kau ai lo mare mangingi ale fiki dia onga ore makua fai ore le mafau ai ore ngau ka inga ore mafau nga le atu na ko lela ora ko al poi ore au nga mo pusela ko ka la fa pe mai a me wa mutu le vai ore ya ai tati fai atu o te lo sa tau feo lolo le ankor par biesa ye mo ele mele wala ku mayer ke mingi so le o Iron Man ala vea ia musika $6 million man le ba ko la ku ai la ku ai nga ka ko ngare o man ko fa ele tapu vai le nga fa le ko or kamara nga ola ang ko hio le leilar kamar nga ai o nga se la au ka for or kuska au karing or kuska apa ideal dulu aga oleh tua inga me tu nuale na ya le watu lai mai ole ya ile I think ona na ile sa no ngale fio ngale pandemia na wa mai lunga isana press release ya in respond ile tulanga ole tama ifa mai de o filosofia tu ile chos ai fa fetai ole ai tate va vai tu e no to fa manino mai lava wala ngole penia ya ma tulanga ya
ole upuale na fai observer na fa manino mai nei o ngai nga tuli mo staimi ya suspend force stop ioi se I fua se kapu wa faku a o to mala malama I wingo upu ke lole kasire me ko nga ora ora ke a onga ya mala malama I upo ngana la ngor pale mia e lo loko la nga va ngana ai o le upu sa fa nga pale mia na nga wa mai lunga la na fa maninonga e le fa pe u fa sa fa solo a koa se I fua se tapu suspend longo winga e ke koia e ioi e ke koia e koe whaakanga oe pe a suila ua mio ko ulpe pelu ko ulpe pe a whasalanga moka maiki a whasalanga masenga whailo whanga oe pe a whapea wa ika ua pe pelu ma oringia oe le koe orki whanga e ke re koe McDonald se ilonga saulo mar se ilonga se ilonga e ke amire le ba fa yo fa o ba songi ya ngale ke McDonald ba so da ba songi ile se McDonald ira nga mai o le winga nga fa makalanga se I fua se tapu ai le fa pe mai e o mai nga ua umar pa ya ingarangi pe umar o kulanga fa pa le mia o ke le ko fie pula je observe le ma se nga mea ya e fenga tele la ngor bele mawa awo to tito wo tele fa ma ai to fa peritania e fa ma ai fa le maranga ngana sa mo e mara malamba wingo upu matala na fa ya to ina o mo avo ke ko fa le ngale e pa mi fa ngalo pulo le pen pe voyo manga lo e fa nga mai lo fa fo pulo ma ka le fo ma ka le mo fo ko pa mi awo out mo le article ala observa nga kifa kwa le nga kifa kwa le nga fa kula is nga la kwa po ko ngo se taxi po san ka vale le nga la ko ko pe mel mere a e fa fonga la le process le sa tele no ya pu ana il fa ngore kala ina ia va vena out e mo fa a ba kula yele sia a temile wo to ise na me man ko online le me wo ye ia ke accessa o ia pingi lunga la kala uma ku sape online na kampangia e ko na kampangia la observa e ka wanga pipi la ko fa vai mala ko fenga mi ko e le fa peraro la ku skala la ko i mo lan ka vai ngo fo fai a mang fa kala sent your officer release mai nga ola ofsidi fa si foi e de taul palmia ona to va fa tanga observa ya ngoma se action observa fai pe e te tauna fai mo se ngā ruenga observer ina ia toi whafo i mai. What do you think should be the solution? E ka kau o le George mo observer o le officer o le Panmia. E abe e se wha mo longo, karango. E reisi mea la ake e au wa samsamangoa le koe wako le observer fai. A le mo se karangoanga. Mo wha ma rama kongua mea lenga le ukupu kemi. Langa le o kelele le mea o ele mkaupu. Safa pe la kiki uma ora ko karangoa va songe ko ma kaya le si waka le si a me le wenge e de ko kaya ku va sole ka ke va so ko se fa se la ko karanga ole va sole ole tari sa ole na ole tari sa ole mai ele isi kali au kafangi fako ese ile malo fako ese il palmia fako ese le ku o mai e fa sa o ko se ia o kusi solo fa ia proper driver o te vai tunga o te tau sa o mai ngutu papra io fa vai sa onga le mo le tu stala la ko foi inga se proper driver ala ka le fai ko proper driver le ko ngel adi ko le yes anji le fai la u fa sa anji le si la wi o la kuskala ngi usi le la to ya to vai lunga na to fa sa o proper driver si nga identify very much kuskala palangi singia nga kala oso a mo wa kala oso mele nga fai nga kala oso a mo ina o se tia fo ile vai ku ngar fenga mai article observer no doubt ya mresi mai ka ile o fo desi mai ka ile ile radio NC pour PMN ainga onga sila kuanga va ai am fai ka ku nga ile sawa a doctor Angie yeah
o le laui au kuskala e fai le fai longa me ka journalist ngai New Zealand kilo ma papra e koe fa u ma vai o le kuro e koe ku ma le su ke le ma ro sa mo yang kuskusinga ale wo no foto e fa sa si apalangi senior journalist and media nga sila kuwa o ka yele lapi koe kami mai ro koe fa sa ai fai al fa ma out observer e langa fo lo ave fa ko kwanga kakanga ifa fo ile jos lo ke mai se ka yala mo se fa pingi le nga ngai umba o ko va ko me le o fa nge savin le inkia le ma ko le ki ngalo fa ngalo ngal Fiji Times ma le ki o fo e fiki la ko ma ko le sa fo ngai ya mai malanga background e fa nge fa marsiele le mele kalongo ngam ka pungi e fa ko ngari asiaka ma so akoani se skele observe so pese skele se kupuzo e fele wa pe ala ko e lunga i ele la ko me sa o le ala ko pa wa me ko fa foi mai le ya ko me e fa ala ko fe me se ala ko vinga so le attitude la mio ia tia uia matua ia ulango ina le tapu mo le tai na ele se me la fa ese special treatment o if you break or broken the law you must pay and go through the consequence e ya so se me ka ke fa ya e ko yelo awala you earn your way back so fonga nga ele ele se ko makau kia kele o pomoni na e matuale esto matau titile pa war man na ia ono le tala ile tatu fasoa ma fa manino ai le fa fonga male au mai mo ia ma fa ai loa do isi o do me balafu au se upo ai se kula ka foi le oro fasaren ko ave o ko ngor ka peka lang mu foi le ta i fa fala joy mo auto ia dia ele sa o na me ele taitaia you must go through the process sa ole tulanga na a faya wa e for short pe wa palasi onga o fa kamala kuria ma o e moskai mi de kuma o mele o suspend o fa mafa o le tuli o e mo sin taimi o to pe ya merenga kuria ia ku le pamli mongi ia mo lo avo na nga singa lu su fa kula na tonua o le tuli ai e vai ko vi foi kongole le pila si fa o man tu ele vai ngale si la mai ole poutu to lo na fa ole media mankuaya ole tolua le ai pilas ole democracy legislator ole executive ma le judiciary a ko ku si ku ole parlemenge ole malo por pulenga male famsingonga ai la mal paulo ga fa le ya yo le media so se ko fa ke mo karasi e fa le media now oi fa urulu ai le legislate e fa urulu dia fonga fe talai pale mengi o le fonga fe kalai malanga pale mengi a se le pale mengi o le alme fa ye fonga fe kalai kuri ka ko akul pulenga o ai fa urulunga pulenga pare mia a se mingiska la me fa par mia kuri fa malolo pa con kuri fa ko be fa pe ole tato wo le judiciary por fam sigonga tu la fono o ai fa urulunga CJ fam sin city po le ale fia auro ia mar fia kele o cases a loko ar fam singo po le e tuli e kuri fa fo malau ma kongor fa fam singo e ansa umar CJ ka ko wo mai ngai media e ko ke manga nga oe e kuri ska nga kai fa yer media a o e kuri yer media e mai se ole pila long fa le ole media ele fa per pila long fa la observa a kuri ala observa la ko ese no ya la isi media la oe e ka o venga le pila long fa le e fo ninga banga ole pila long fa la observa a foi la na fo wa mai fa por kiki le ya tawa
ua mai le fa'aporokiki leaga o kusi kala uma lai Samoa mana tofo ina o faia le tala lea o tatou le ofisa kuai e to'ai titia le autostala e fast ai a fast fo'i e lalafi yes no o te le fato se mele nga wala lafi ngai ma foi nga ka wilo e ava ile fainga le au HRPP le sam la ngotanga tai dominating nga ruenga manga ruenga malo meia HRPP umar ko keli melanga le ku pu il vale a siaka le ka ke ngi pila sianga e pam kala mai a kasi lua ko e pui kula fo ya ole media e pui le council e le si la ko council le ngalo ki fa kwai vai a sala la le media o pilo ma le pilo no fa tu fo le e ma ko man mena ko ko le atua vai vela oi e kau ke fia o fu e pila longa fa ia te au fa ma ku le leisi ka ko wa mio on ka ko wo ile fa ka ko ma pou longa fa ia ka ko ma le per ka ko pou o bumongi mara ko kingo vai la ma tu le ala nan o fa ia tu ai pa le menge fo fe kalai enga ke checkinga ma balance o mionga a sui a se kulir fo fe kalai ongor kula fongo o sodi kula fongo fa penga ia pulenga a sodi mingi skar kula fongo le onga kasima ma fofuanga em fire pan bien fa malolo vai ka ko ku fa msingonga fa penga foi e ka ia la uma ai saure media manga ku sa loko o tau vai who are you le menga nga lenga faila postanga lela e kau ke ola check and balance le malo a o hai checkinga and balance ka ko o ise kinga ia le media who ale o mai faila council ele se council e sia que council ele se council le wa ka ngo fikusi de kusi ale no mai ave council ka pure there you go o la council ave a ngale go le council la o va ngalia o council o HRPP mal va ngalia ga mai la ko fika le la ka ko o kuranga melengo ito se ke loia le na tonwa thank you le ato le we pick up pinga melengo ko fa ko limba le ka fa yar ka pure ali bala dia manga function ngalo le o jos there you go pa banginga ele lo ya le ya ka ko le I Samoa and Anais in the chat lai kong over ayang ngai whakarangoanga tulo wo ta ua Samoa klopo o e o ya le lua misene e o ya a puru lans poru ele o me fo banga ngai lango e fangi la ko articles por article arop se banga se farwa le fai ele longo foi kanga kaya le longo alo winga na tonua wa e mo mai le no foi atu ole vave yo le arofanga fa mai ole media te lo la tala le te faya tu le tio ta fili sa un tu le per fingo le media Godfather lea fa fekai o mea umangi le ua kali ma fa fekai fo ile exposing on media le ua maua i sa i linga ka ko por kalami e ku ile le ka ko media le poulea e kule e le ese council o ku e luma mai la le wota ngo fi faile fautuanga le pale mia fa mai a fa pea ele fia la wa fionga le kulanga wa yai ave le o se ko complain the media council where is the media council oile lo your media council oh my goodness apa wallo yare ka mangu so mai io le ko ru la fingo sango le ole misio or facility who is the oina retired requirement nga e ka kaunga ye se fa masingo ua wa umi on le otoinga lui foi le retired malo mang malo e ka kaunga ye ko kongu maselo ia wa lima kausanga o loia mai ia mangisi ngia kusikala maku koinga ka fa penga le nga ole joas ai manga ku ele ole joas le fa desa pela mai kula fongo ole media council e ese me ka o le media council ese le joas saure leia a kuskusinga ke ba ki o le malosi e le ma fai le joas o kali le malosi le sa mai i observe ya vai tanto ye o tine sila la tanto le o mai ma Australia mai ku pe fa kai o fai ka ko office ai Samoa ale joas ai le ese media council lei masena me o ai la sia kia mi o pa ama mi o kuskala pepelo ye fai oi ya or fai ngo fie yo la ukari le akawa a HRPP e sa lo pero ai mom
Sapua kiri. Oi, usa menga la we kongo se ka ko Samoa as long as ke HRPP. Leanga olai o onga lai kumu ko kongu kan ka fainga ruenga ia le ngai mea. So e ke kuskala loa ki ngalo kuluku me peru. Po au kala ki kango e faku as long as ke fale ngala audi. Kusa ia Samoa ia vaenga yo okay. Bye bye. Ole me pito i leanga le o tupu nei te tonu wala fa ia ma ola utu lalo ma e averka ko lalo fainga malo ta sila le vaenga sila ifo le ise media council ale o pepelo como o ngia la o fionga fa mai a le fia i mele o nga avele o se complain the media council where is the media council vai tato ye lo no winga e nga fa apili le namu aya avakula le letter of complaint or au kuria ya le choas le lo que ni que a calo ro kul apple media yes lai lo le kul apple se council fa ngi me vai I who knows on a plans le doa I think those are his plans why walanga o le moment to set up le media council ma makulanga ele ko yaila se marsi anga fa pia tulo ai nga control o marka malo mana tua mai makudi Samoa ele o se fako a mua le ngakudi e se pale mia se media observer fo ina tuli na fasa nga wakule o e mana tua le taimi na fai ia la au fai lo kule melia ai ko la langa mai le au fai video o to mana tua fo ile palota na tene not this recent one na palo ko lo firu kasi le na to fai ile fai nga palota sanganga maulolo ta vita to su e mai tanga tal video le na kilia kulinga ese maulolo ole observer sa ye ngama kwa kilia vai lewo wa manino lewo mantua leia le na fai to fai ile me ole le na to ipise la ko road show nga fai sanganga le na malanga jail HRPP fai le la to ava ai le ya makare fufuanga na manino ale tu la ia maulolo ta vita matuli ese ma faku la ese ngakuri ese la observer mai nga leo kango fa mai ke ai su me tato ia tato FBI sia tato tourist ma tato vaenga ya to su mai lan vaenga le la fa tuai o nga ko attack mai le rungo tato proclame ma wa va tutao nga mangingo ale vesenga ole fisidi ai se anga ko le o ai observer ai se anga ko le au sulu ai se do you know why ali atawa nga mo musu estele melia le nga ku e marko ko ofenga I ore kuro langa ofenga la yaisa vea nga makua mo musu a estele menga makua ave fa pe ave koso fa kaka I pe ole mele wala ko fa ye le fionga de parmia ma tu mo musu a observa koso fa kaka se kala maulolo ma meia ai sea wala nga ku o ya kulo wa le fionga ya sa vea sango marifa e ku ya la ko mele wa tau sila la ile more porokiki le yanga le fai ma wa uma tap pa si re anto nga kuri ngar observa ai se ala le mena le fai ai se fu fuanga na me saule ya vai dato ye alwa tu John Campbell to fatara no par mia taimor tsunami kuli kapongi fe ko ai lumbo furinga ko kikiu ki ai le mor ka malo ama wa video na misa matulanga se taimi oi mama kuwa ngangu ye pale mia kapongi fe ko orang ka vale le fia kala ngo ai siang ko le kusing ngamia ai ja fe da chos ngai sing ko miang fai chos Desember pesa na ole mau umo to choa tulo ele ma se sina mtala se choa oh my good boy talo fai wale longa se mea e to te fa lau fa ia ina le fa porkiki mai maule tunu o to wisi ai o leven down na kilia and I do believe e ile kai mo ko waso e maua o to yes enjoy yal to fa le nga mele na yai enjoy yal to fa le nga mele
video le pe fa pe fa na play ia o tau sisila ai vai lai tau fa ia tua ka pungi ro ka maro langa le se leo ia vela va va na te tau sisila la now and faina yese leo le mele to fai fa le leo fa mo misa now let's watch all the winga leo te fai tua let's watch le ese reaction ka kuskala la uli le mali toa ngam fa mangingo le le au fala fako ask kindly o le mele fa mo pe fainga ku wale ngai ku ua ngofanga ngai ku ua la ngai le mafaina faile matu mai marela ko ava kulunga le se download le atalia ona to avatu na to sila le aggressive or kamalo ya ona fa sa mongo le o ngami aggressive sawa ai ke lo ho pa wa en kai mi lenga nga fa pa mi e ku wale le office anga ese local kenge le fa sa fa ko ese ngal kai minga ma fa ma la lo kun pa mi kai minga ai lo ngala me seas ya mo ko ma ko me la adi ko le nga e fa ma wolunga ne tawa wa e amaya tonu wa leisi malosi anga o le fionga de pandemia o lo ia nei o le alofa o se tangata e alofa kele e tau te le fai atu pe tau te sui ai fuala na fai unga mal tu langa sai ai pule asta fune le la o sa ai ele se la usau nonga ka fiolai pe anga i loa fa ma walalo le ngakai e mo ia langa fai langa kala ai to te fa fonga i le nganga ai mai maue pe ana io nganga uma fai aku fa ko ese mole maliela o fionga kai o ia ma ko sulu o ia la ma ko ia fa ia so se ia se o ma ko kampangi ai ko mai se avango io ai fa ia o mo si kaulanga o ngi yaso malie fo ilo fingalo ia ma o ke kaukingo ko le mengi o ke arwa kwa ku sa o kala rela fa mai la ma ko le ko fa ia fo o fo so ma ko se fa ko se o ka ko we la fo o pule ma sani ero tato wotunu e matala me uma ilea le lofa ia o le lofa ngai ke fa mole ainga e mamuru me uma fa mole va nga e fa mole ma liero finga ngalo ma foi la live me la foi ir ficar ko fa ka usi va kele ale fionga de pale mia o le mai mo mai ku ia io le live ia la foi la mai mo mai ku isa u reactions ngi ya kai mi mala mala decision making ma fa ko me ta o le discretion o fa ko fa la inga o le tone o le leo le palmia amasalo anga le fe mo le tone le ma fa ko se kai minga o ke longa le se me ko a fa pela e fa ko se ko le kari palmia o fe ka ilo la mele pisangi ai mele ye nga uma fa mai ia usa la won kango acknowledge o mele na fail te ni le ia na tango acknowledge foi le ia fa ia wo le fa ka ia le wo ma wa ku ro fingalo e wo le la wa mai e le se fa ko se ngar men nga la nga ka wanga e kari alo ia ele o kulo o le pale mia mele sa wa ku ia oi a lo winga le mati fa yetu e o nga se me vede ka fa ko fia finga ngui mar ko fia ra u poko ai a o me ko fa re to wa ta mai ai to vai mai le fa asi ka ko ya ku se ka ko fa fara un po le al skai dia ku le pale fa John Kemp me fe tsunami a le reaction ar ka nga ku skala le ka ku ya ko
One question. Where has all the tsunami money gone? That's at the heart of this confrontation between Samoa's Prime Minister, Tuilaepa Aiono Lupe Soliai Sailele Malielenga Oi, and journalist John Campbell. Look, you cheated the Deputy Prime Minister and... We did not, Prime Minister. We did not. It's not the first time this question has been asked. Tangata Pasifika put it to the Prime Minister earlier this year when there were complaints about the slow response to housing needs. You don't seem to put your mind off the tsunami. It's no longer a newsworthy issue. So just where is the money and how much has Samoa received? John Campbell says Samoa received 152 million tala, whereas Samoa's Prime Minister says the money they've received is much less than that. Yeah, we'll go see Sheila. Foi le te fai tuai. It's all o le loto. Le atua o le loto e le. Mana ia yo le vaenga le issue le toi fa sa wal issue le si tato pata matai. Ale si e share mai tanga le issue le male a o mau fo ma lo si o le fionga ya sa no mali fa. Tai mila le. Mana tu. O issue o me tau o vatu ya tou si lai. Ele fo le mele o kango o pale mia fai le fai unga fa pe. Mangua e le pale mia nga ke fai fai unga sa. E ma le pale mia nga ke fa nga longa maso. E ui ele sa. O le kilipilia, ta si leo vaenga i se va fetena i sa iei furi observer na vai taimi. Ia male sunga tuila e pa ove mpal mia. Se koe vaku se koe fafonga i mamai mo el totele. John again. Savia Sanomalifa decides what's news in Samoa, and this time he's the headline. We're the people that sort of bringing up these stories about what the company is doing that we believe should not be doing. Corruption, if you want to call it. It seems as though we are being targeted. The owner of the daily newspaper Samoa Observer says they're being targeted by the government because of their constant criticism of the ruling party. In the government, corruption is rife. I can assure you that. And what we do is just to uncover, to just tell, the truth, what's happening. And of course, the government is not very comfortable with that. Samoa's Prime Minister is not a fan of the paper or its owner, so much so he's pushing to fast-track the formation of a government-run media council to control what's news. If you go back and see the Observer for the last 6 months, you will see lots and lots and lots of apologies for misprint, misstatement, misinformation, misrepresentation. But we know that these apologies were very, very empty. Despite the Prime Minister's misgivings, Savia says his paper is about seeking the truth and informing the public, things he says are now at risk. I really cannot understand what this law is about. It seems to aim at doing away with criticism of government. And if you cannot criticize your government, what's the point in running a newspaper? What's the point in having a media? But fellow media owner Apulu Lance Polu, who runs Talamua Online, says it's now time to establish a media council to maintain standards. There must be some kind of a regulating body to regulate the information and the content that we are hit with every day, and especially our young children growing up. And you can see what will happen to this country in the next 10 to 15 years in terms of its culture, its language, and all the other relative issues if you let the media to be really run freely like that. Samoa's future is heavily reliant on tourism as its #1 export earner, hence the government sensitivity. Yeah. Wasisila li atau. Temi foi le na fasa temi tonu ale fese se inga fasa nga e kuda po le observer. Ole ese sengala. Ele ia lura auri sui markura fongo. Mana tua o whainga lea na whaese ai whasa tu la e pala observa iana na koe kawa na whataranoanga to e pasi koe whaia ia koe inga markura fongo. E control, yes. O tau si sila na sa moa i le winga o le whamtalanga le tau whai atu. E le fonga i mea.
ai lise le usui ai se kula fongo Samoa fa be u fa tul par bi ole amatua tilo lo pasis tu la fono e matua le se nga me ole ka ke roi in other words ole ka ke roi me nga pasi e kula porque le ya kula fongo fai folle fai pui nga yello manga I will backfire o mga kula fongo pe kula fongo le ulo ve ya nga boia te vi ngole fo wa fai kula fongo le wala kaya le la va nga boia e wala ngo ya you know I can only talk esa o kula fongo nga ya fai ha ia wangida le wala ve ya kamai kula fongo le pisa i fongo ia la fai la foco le ve ya ngai ko la ve ala ko ese lo ko vai ya ko kai bio fa kara ngar ko inga e oro le menga la ma fau e oro e fa ko e ke lo la sauri pelo mo ingi no marco inga ma fau kai mira ngai di fe el maka kai mi fe el maka lo pelo o mo ka pelo pa pelo maka ya ma wa return na fi le ya dawa la dina ia la dina ia fono toe malo ya sili ile la kama ia matoi marukau mele ka kotina ya ele lo si va nga sia le ma fle ngale mate VIP mate shareholder le mato Italian restaurant le aluanga i manu rewa Botanic Garden i falenga palia musila yes ai what mato te ile mama goso se sia la Samoa e kiriki me le merka activate merka camera ya ola eva ina mfaitina inga ya fonkoe malo ya sili Samoa fonkoe marelo yesili ya maisi ale ta watu isi ai pio awalava ya ila uye to lua ole mema ali ai ole lo yesili e fainga ruenga al malo ya a tangata ye mio fatasi malelo yesili mo maitina ole mio marka i marsui ka i ori kuangai ya a fai fo yo ni rato so tanga fa lo ia ia ele o ilo se fongo iso ngolo ia o leilo o ia olea por kiki ia ai ole fata dali pe fa pe ole na o mai fa se tangi ia mana nga oke o ku ia nga pa ka ku o malanga le o mai ngi ia e sa mo bese lo ia si le fa yanka a foi no te fa do i wa te lo pole ale mele fa ia lo ia pe ma te lo pole fe na malanga pe na o mai fa tasi ia por mea wa langa la wa vai tatu ia io ole wingo la tala ia talo sia ia po feo le tuo pata tuo la na fainga malanga mai ma me como la vange ia sia kama ma fa fonga sa mo le inka ko fa ke menga conflict of interest e fa fe la on ka fa ko nga lo ia siri pa fa pele mai la me ringa le tinde sa mo ai lo ke li vai a tinde sa mo ia lo ia siri ma fonko ai mai tino ma nge ngusila ole me la le o mele le foi concern le I fongi I forensic audit le fangi bongo le wa lo ko pesa mo ka ko kilo ka ko look forward ile fonga ile se di poki ili so le asa ule miska mo wa ko ngola o kika au sa mo ake mo fo le sa kwanga al miska fa pe fo le na ku ese la po ki ka Samoa mal mele conflict of interest o fikega inga ho le ngo masangi ngam so kanga o ko nga mera nga le fo ka ki ko mele ku pumenga aisha fe mo lenga nga polal masangi nga ele ka ka ngo public places langa e kilo kanga ka e interpret se kanga ka ka pula ma kirfo kan ele se vai kanga ao ngela Samoa o le lava lo yasili la lava kai le kuangai ia fonko ai ko kupul pe fenga ai fiu ka ko fakarkali le elo ngalulu mai lo yasili on ka ko foi le ingare fa ngafi ko inga foi le so kanga ba la laka ma finga ngei le alinga ma fua o ngale kupul me Samoa
o so kangai o le tunu o tatou o le fai tete ngata le ua iai nei o le fai mase tau iai po o sotanga conflict of interest o le vaenga le ua matua lului nai le amio tonu le anga e asa le faiva ai le asa le masalo e fo isi nga ngomo mai le ata lea e faitina mai ai pe la e fai melta maftanga a fia me ma se tasi o famsino sini o famsino molunga le ato ole this is so I am ko vakua me ia kes bua media o makonga ruenga ia ka ura ku leanga o lea kau ke ile vaenga o le felau ko inga male vaenga fo ilele o fia kongu le ka o ko ile ami o kongu su enga o ngeme ka o ami o kongu su engei ai kusa ua mato le ilo nei e whako apa wale o se kaimi i roo vai a kuai ia I think only in Samoa le ato e tutupu ai nei mea o le ai mai petina mai eva mai se fale se kasi ia se sa pale mia ma se fa masingo a o lea e iai keise sia lau mangu ia le fai e o foi la to inga mere le wakava tu le saunoanga ina o mo lo fa matalanga ile vaenga le nga ai ile lo ia silia nga poma i a fongo koe nei ma se au kama fongo fu i sa mo va tu lo fa fongo mo ele o ile fainga tai tele mea fa tu i foi ele o ile fainga kai ai monsieur la o mia kofi kai mile ele o ile le kaus le la to te feita o mai le la auli le mali toa ona o le tau o lana tu ma te e nei mea ele o ile ma fu ai ko ingo sia le fionga le pale mia o bakura it kemini ona o le upule fa mai o le tangata e langa mea e tau ma fa ai le o le mele ka ko ia la ko ka fili sa ngoa e nga ma fai ko fai nga kengi ma fai ko fai nga fa soa o le ai u fa masingo ngar ka su en ngole ami ko a le ai filo mai fa pengi o ko ato si la tu ye a winga la no to fa yatu o le fai nga ka io ngi ko inga tu langa fa pe yes ele te tina le si la tu leta a mea lai post silunga ma mea lai public ilunga a tau si sila para ko mo ka mai ka ko ko mea vai ia tau vai ia la kule si ku reka mai lua mai pia fe ka ule mangingo la usi sila il fa masingo yo ko si sila ma ele ora me ele la inga ko le fia ma tau feita mai pe a ma tala no antu sa idinga ole mi ko nga ko feika le fa mai ole a male ai se fa ifola a sa ngi langi ungong fa masingonga e milionga mo nga kupule su ye fia me ia kulo milionga mo nga kupule su ye fia me la audir mari ko ai a fa yor ko inga sa fa inga le sa fa mai ye fa masingo ma fia me e feo lolo pe anga fa pe o lai tina mai o se tina corporate le malo le se me ai le se fa inga menga le se fa ina le anga sa o yuka I vai lima te mi foi lenda malanga ko ite sinda I Samoa na fengare ngale ai ma pale mia fa masingo o a uma kanga ka sa inga fo fikalai because it's a government function ai a o no to inga me fa pene o I fale mangofo ai ma fai to inga home dinner ia a ole selanga ole I fale le makenga kulo ele o ko ngi angelu don't even awo ko ke mai ko fa pe mai ava ku fa ko kuanga ya o ko no ele o ko ngi angelu ai ole mato fa tuanga ona ole na wa kulo ole nga o ko se e o fili o ko ole mau kala o fia me vayala ya vale ai pe mai fo se kula fo ko po se code of ethics a papusingo ele fainga nga miko papia ana o vatulu ana ya sila e nga fo itulu e nga langa ngai le nga ole na e fo e ole e hala le mafuali ia wa fa msingo you know
o le tu ele fa pe fo te fa tu le atau a mea o la fo ia la uma ka up. Yeah. I have prepared the best. Le wo fa tu Samoa mo ko fa fonga mai la uma ka up. E o le rokia le ang fa nga ko se fia wa le o se mata up. O la ua matua io e ina uma mea uma. La wo io inga. E o isi i kama se o ko finga makua le fai mai upu matala. Le na fai mai tala fa tupu. E o kama se o ko finga le la ua uma ma fai mako affidavit. We all agree e fai the DNA. We all. Ko se ba sila. Le wo fai Pawa nga me o ke whailoanga ku ngai lengi me kau lawo karango mangingo langa la o makua yo malie akokoa o malie fo ngai saingi affidavit e o ilang kama la o e ui le atau e langona yo tatino le tūlanga le fitau yo nei mea ai ole a makua o fia se sa iliera me ko sa ole le Ai. Ma ora i kopu mele kau palo me kulepa. Lenga. Pa me mo kau suanga mo me fa pena. Awa le se me fa pena. Ele to ia ni me fa pena oni tau suanga. Ma le si va enga o ki fifia. Se isu e mai lo ainga. Lenga upu ai makala. Se isu e mai la lo ainga le wo fa ko e proku. Ia e vili lo ke inga e kau ka ua mai Brisbane. Po ai tangata. Le wo manga o su e ainga i Brisbane. Langa o lenga ka ua mai Brisbane. Ia e vili ia yo ifo e mori mauri mele e ifo e vifongi fa mau mau ngor mele ale wo fo yetu ole aka ko su elanga o ka kau kala su engola me ko I must walk the talk e wo fa ai nga o fa kali de kemisao ore kemisao langa o ke le fa ko inga se longo with due respect o ke le fa ko inga ngaia ole winga la wo wa fe ai de mele le ua makua ave uma iai o mea uma mo mia la ua ka oko i lima o vahenga su e malu le malu wa ave uma iai ke of ele hei fo ngi meo ngi video kau ngi fu mangi mea ave uma mea ngi kiria mangingu o upu makala ma mea uma le la fakati mai eoi ala ngol ko koru le ngo ba ku ra o kai we ko nga fa punga o whanga o limongi o kulepa ma wat peo kau ngai me whanga ia ngai kala o peo kala pe ko ia isoloa la whai atu la utala wai e tulou e lore sa ilinga o le amio kongo o melea ua whaali longa wa o ke whakula o kala whafonga le atua God is my witness o ke mangu malo o melea se i vanga ngā ua ku wai le povi le case lea ma upu mangia mangkulanga uma lela u fayatu o ke ngau lava ia o ile o nga e ala wai le fainga le DNA I'm ready uma foi ngaf sokai le fainga me uma ko ya o fai mai langa le ia uma ia le e le fai mai ia le ora fam singonga ai a uma lo le melea o fai fa maungia ngai mama uma ai makala o ke fa sanga ku ya ke o limon le wo fa okay, I have all your videos. I have everything. Okay, fasanga ku ya oi. Okay, le ala okay fasanga okay ke. Ole ama ku yo pulea lo loko ma o wingu le onsai. E o ya kala le fe kau ia ngai fa ku sa ma ye lo fale. It's okay. It's okay. Ai e ka ke kaua i le kingi le mele. Ai se yo fasanga mua se fa mua i le si va ngasia. Ia on ka ko wa i lo la ia. Ya, nga e sa ngi le wala nga makauri fo le plead not guilty lo ka ile. Lau fa mo ko ka be fo le mo kala ula. Ya. Lau fa mo le ka kala ula. Fa ko nga ku le. Wala nga ku le pero wa makanga nga mele fa pe ya nga me kala ra o me ka ki kali ya. A foi la na lo tu fai tu a fai sa mo tu te sila mayo o ka ula mo sa ilinga. Kele ako ko. Kere ako ko e kai mo ke kai fale se ko lo me se fanga we kai mo ele o se angel ai aka ko wolo e su e fa maungi mala mi ko o yo la me la usa we ka su e nga me pe a fa o ke lo ngo wola se o langa le ioi le ya i nga me a fa mo i nga me ko ke fa me ya la nga ke sa we se ilinga mi ko pe a fa mo i nga kala
but o ke ngalu e pungo wa I ko sisile fa mungianga le ku le por kalambengi. This is why your mafa so mali atua is the most watched and the top program e ka kongu mai sa mo malala. Ai sia le anga si la fia le ku wa fa marwinga o le o langa o kanga I fa ya. Ele o ma wangi ange. Yo e. Ale ofat. Ai o mai fa ngi kala ula ngi meia. E ko ke kala ula kulepa. E ke kala ula ngi mea ia ko ke kala ula tolo. E faingi ko suanga I mea ia e koe whanga ngau ia ko whangau. Ko ke kala sua I ngā mea o mea ingosia ma mea makanga. Se vai mea apa tolo no ke o balanga nga pauanga vai ngau te o tango fia le tūlanga o le suesuenga. Ai ono o le manatu fa soa lau tele. A faila o le mele le usa ngoa ngai fa mai lea. O kalaula. Yeah, no plead not guilty. E ulala a fa ku ngela ku lo nga fa nga so wa finga ma so ngi kalaula nga kala. La olisi ka kale matua yo fa tali le ya le a lo fa matua yo fa tali le teme te tonu o Samoa. Ma o ele protu. Ma o te vatu la unu ila utala le nei ati oi. Ia e alu e su tonu mai po ai ngai Brisbane po ai yes I have a lot of family ke ko ke lo e lau le o utala no nei o mai lo ai le la o makua kilo ai e ia le mai ka ia so ia le atu ia lau ka wa ko pulo e ia le mai tai matou sa tu paitea na matua yo faia fo yo kanga ko fo ile ona to lua ke ku lepa te ava fo yo au ke le kami o ke la kusa a su e a mea lea o te maua o e ke kare ke kuore melea e te tūlai fo I ma oe le whamasinonga melea ia e makua ka penga pe a whai oe lea walanga you know ngā ukarango mua ia oe I lau kau whaaleanga lea a e whako ese ma e whamailanga o loko o lua o re keu kule epa tasi ar tangatanga le kau iro mawawau a ngā whako ese mua ai alu sua tanga o vatele o e foi lea ua e toi oso e toi fatu lava tala nei ia e makua ka penga alu le lei e avengi au wha maunianga alu e fisosoangi le keisi le fai alu fisosoangi iyo e te sila fia ile me tupu ia o e male a inga langa o lai mamalu whainga mapulenga wha pe tono le tatu nuu isat paitea ia ai wha maru nuaku ka kele a inga o me muanga ia fa mangingo ka kere au ke fi ainga mai fu ke au ka kere ai e yo te to te ainga ai te le ainga mai te e fa pe o ele na le ye le o lo fetu ka ko sa o pese si ve vai nga walesi ko tu luma e le ko ye se ko e pe ko mele tatu wo sa ilile tatu wo sa ilile Hamilton le anga e matanga to te le loa langona o ke whawhikaia le atau o te whawhitai ia ona o le atua o ola I loko le ala ngā ko ke sisila mai e mua au a mea uma o ke whaia I le anga le lei o le atua le anga le ai le akua e ola I loko ai wa leva ngō whaakangaka re karinga o ngimea wa leva no wha le tino le talinga o tōtala ia le anga sa o ola mai se a inga na o ola mai se o langa ale at alo fat lo ele fa pe o ki kalango de asisi ku le fo so ko fa fefe mala malama lo ai ngai lo li mala malama ile mena fo no wola ai ngai kau le kau po wola ai le isolanga that's the environment ngo wola ai so violence is not new to me so au ki fa mole aku mo fa mole mo ko fa mole aku fa mole au lava tu mai to fa fefe mai te au tino please langole that was the way I was raised yeah malama uma le au lo di le ainga lo lo di malama o tangata pito I ula vavale ai onu yeah ai malama le ai la fo ia Samoa lai tio neo lai ai io lai o la fiola ka mai ki fo la fiola o nga o faya ko ala kakala ai me kukupu ai e vili mai le ataua ma fai mai o la utala le ai ngi o ko lo faya kia awa
awa nge ye se me nga se ka ko fa susulu ke riso ngi ka vai au ka dia fai lo ai ka ko fa susulu ya yesu ke riso o lo ko fa le nga lo ko eo ai o kala ma me ya la ko ke fai e o kala vevesi ai e atua ma lo sa loa ore su enga foi o e puro ku e New Zealand le se me fai nga ka tu lo e o lo te fa tala no atu because ekele you have no idea lau mele anga le ke fai ore su enga o e malo o waku le hotel le ngai ki ai e le se me fai nga ta ai o vai ku fo i mele nga e sa fai mai mo to ia o ai se singa ke fia manga ia o e ke mai na a o te fai atu o le fu o lau tala noa i lo malosi o le afo i le ao ngā e te so na palo i lo ngutu ai te ua mau ai se si whakoi pai mo me le atu ai se a e tōna malo te le ai ma so na whai nā tala le mawhau ma tala whaatupu e te whaia ai e te ua mai mau ai ma wawe sola ai o e mare nei o langa awa e le skanga kai roko ai aru e kuri anga me whare pui pui ai ua whaamuka loa ma o e ia ma lo whai so o le mea e nā no whai etu o le a le ao ngā o le nā mea ai e ke le o ku e sa ili se ami o tonu e le se ami o kongo e ana o i loa o tau iai se ngā ami o kongo o ngā mea e te ilo oi e alo whangia oi pe o ngā alo whangia o matpokarami ma ua a le ke i loa e kanga kai de wai ai le au whaingo tangata e mai moa mata e alo whangia ai le anga o le tau tuli le ami o tonu ai pean ufa i atu fu o tala ua o lava i le o onga wala uka kalonga le etu whaftai le tua whaftai fu isi utama whale anganga aua o aso uma e wha malo si au amse ya umse ukorua e le whaingo fia fu inei mea isi utorua eyo o tala tangata e le vaea e le lea e le mo ai kinga eyo moila e ia mai si tangata e lua o le faiso wantofu pe no fe tu le tala le fo ma i o le fatu fa manino le fionga la au no fusia ai ono Dr. Fanafi ola na sau noanga le na fai o lo fai so o se mea e le moi e ongo avea ma mea moi aso murimuriangi mai o lo fai so o se mea e le sao e ono avea ma mea sa o yaso murimuri ona le winga o whamakalanga pe inga sau mua whai ngā kala asivaenga sia whai mai ia kia uia o whaturo tōlua rubbish you know you've been with me all this time ma mea uma ngai roe ma mau me mau singi me ngā ngofoi ma mea yeri keinge mga whai pea oso mai male mai upuro sau male li upo le sau wa kau fai sau ma fa pe we wa veri e pe ka ke fa le ango ia io me wa kiri afa ma me pe wa ti na pe ya la na so se por kala me la ya te ale u ta ule ngo o ta to vai la ta to ye e o fo isi utina se utama o maliu se ukama asi sila o tau le o ngau ka o kanga kai fia fai kala kukui fai kala o ngang karielia e fai le tala fatu o na talielia o tatu vai fa fikai ya o le kua o la ukala le ataua a yese me fa fikai langa ele o use angi ai o la ukakalo ale le tua ya so uma lo ola ia pui lo loko malo pui lo loko mai ngai mea o kangi fo ile kua maku ia ale o saudi kai mia le tua ale o saulonga kai au mai fo i male avangoa o la fo ile talo ia tawili tini le matom tau malo ia soni ia tawili tini mai o no ta inga o ai lava to tau tala ia i tua patatua o le mele nei e kofu mo fo il fa pui ia o la talo fo ina ia le ami o tonu i fina ngalo e o le a lipo inga la umka
o la utatalo ma la ufatau anau fo i e o lo so ina la umata upu o te le toi loa pe o toi eise avanoa o le lava o ni mau o ke le o iloa a te ualu alu la au toi whaalongolongo tunga i tūlanga voi lele whape mai ua le lava ni mau ia ona o iloa ai lea o lo o te lea le vai o le povi o lo i tutonu i tūlanga le sairinga o mene ia ai malo lo sai ka ko fa ko le ko fa ko ngo mo ia ia me o mo ka ki ko mo fa psingo a pisi o le kan kala mo ko nge o nga o me la fa nge o le fai kala fo ia nga fai na ia le ko nga pila ele pera ko kala su fo le pengi me pila pengi me ula ai ingo lo le wo fa psingo ka ai sa mo ia le yo fa ka nge mo ka mo ia be interesting for le pa ka ko ngela subalu ai wa kumbala ko submission for le po sera ko kara kusia le me wa ke ka ko me le si me ke ele ka mo ka la ula si vangala nga mo na mo ele se por kala na mo vale uyo le tawa I would just leave it la le se va nga la walo ia ai na au ta fai o ngona afia le mo fa so ko ai mesia fa le sau o me ale li mai le e o te fai atu o le ingi usila o le o te lo fo ilo tau le te no fo ile na pu e mai e tanga tale lo wata msen mai ta kai mo fi ai pe no fai atu o le a o le tau ia ile tino God is my witness o ke le kau ya o ko le kingo ele o le kingo ele o le malosi ai ka ko sulu fanga ye le nganga pa ia o le tu po ai o ka ko e ka di sa o ile nganga pa ia po ai fo yo ka ko e si la fia ile nganga pa ia mo ngi loko ka ko go ye a vai o le tu ile me lilo a vai o lo nganga pa ia o le fa maungi ka ko sulu fanga ye ka ko go ye ka kiri o ka ke asima ia o lo lava ia me ai mani nei se le ni so ni tu pe fa pe o ia mo mi se so ya fa ta ia tu il tato wa te lo fo le to lunga le proclame le eto wa o la fa vitai after fa to ai tato wo ma pa anga fa ta ia to wo lo to filfili tau tatou te talo fatasi mo le nei proclame faafetai feo i o le tala lelei I need your prayers leanga o le ua kako o le kaimi faiga ka lei te ou tatou faapea o le tu o le malo o le tatou o le fariseu leai magakua o le amakaga ia faakū le malo ia sa'o le palemia so there's more big things to come and challenging o le kula'i o le fionga le lau le mali atua ma lana kapeneta ma le fast e le o le maunga kele le anga ko kam fai ai o le maunga kele o le se'i o le a o le maunga kele ranga e la ka ko e o ka ko ia fakasi la amata ona so le vasa mo mia ni ko nga luenga e mo mia o tou te talo mai mo le tatou por kalame talo mai foi mora masa nga le mu le anga ye tangata e le mafai loa a ona lavatia le sailinga o le amiotonu ta aro lo tino ta aro lo king a wa pe o tal e loto ale e tuli fasalanga pe loto a ilea ala ua vai vela e melen kupu meska miki amerika foi le na la ua po le ama le arka ko feika mar fekangisi malea wa masa ali pu vai walu ia ka mo kurt o velo ka miki walu chali kurt la o ka ye ka ka nga fake kai longa voice o ai foi se ko sa fa wa po longa ko lua it will never be the same again a le leanga nga mo me ko pulpule ngar fili e mo ia po lea ai e fa se le mutu ai maui moto ai ia on fia le fa mai la wole ai me si dia wo ki ai e silia wo fa pena o le talo foi mo saunga le mu ma ua ai me se foi o tato uma ya me se o tato le fionga le pa le mia malana ka peneta ai me se foi saunga le mu ona i malu le malo
o lo fe ngai mar sa ilingo le ame o tonu i Samoa